radio kabaruji musidɓe tedduɓe jam ñalli e moɗon jam waali walla jam hiiri e moɗon enen ɗo han jokkodiri he musidɗo meɗen tedduɗo Alaji Ceerno Issa Balde Mbaalo Jaafe ko Ceerno Issa Mbaalo ko musidɗo meɗen mo ɗo Alfornelu ɗo jama Alfornelu ɗo ko makko woni imam yo ɗo enen ɗo han gari mo yettanade enen landos ko jantumo woni enen gari mo yettanade lando hono mo woniri hono musidal ngal woniri ɗo he Portugal ɗo Lisboa ɗo Alfornelus ɗo jama mabɓe ɗo ɗum noon musidɓe tedduɓe ko min musidɗo moɗon waɗɗoɗo jokkodiral ngal ko Dieynabou Balde ko min won hanɗo microphone ɗo ɗo radio kabaruji minen gonduɗo he musidɗo meɗen o directeur radio ngo docteur Sékou Oumar Sall ko musidɗo meɗen mo ganduɗon ko daraniɗo pular he pulagu ko paalaɗo leñol mum no ɓamtora ko paalaɗo leñol mum no yaari yeeso joni no mi wi ɗo ni enen gontiɗo he musidɗo meɗen o ha landoɗen mo hono mo woniri hono mo hoɗum mo wawara en ɗo wajade e dow ko garɗen mo yettanade ko ko makko woni musidɗo meɗen Ceerno Issa Mbaalo ɗo Portugal Lisboa ko adi ko pino minen paala hokkude ɗo Ceerno Issa Alaji Ceerno Issa hambo haalna en seeɗa fi makko e fi ligge makko bisimilla ma Ceerno Issa enen mbi'a assalamu aleykum wa rahmatullah musidal radio kabaruji kala dennagal nanoɗo ngoɗo ngo radio minen calmina on e inɗe mon e jettoje moɗon minen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala jogiiɗo kattane o e yurmede o yomo jippini yurmede makko nde e nder dendagal julɗo ɗo woni ino jooɗi e nder windere he hettade ngoɗo ngo radio fuɗɗude e pullo e dendagal leñol ala pullo ala leñol gongol kala nanoɗo ngoɗo radio woni e hettade ngo min calminima min jettima min toranimama Allah yo Allah wat yurmede munde yetto e ma ɗum noon mo ɓeydana en cellal e jaam ko rewi hen ko min kadi mino weltani on buyi an Dieynabou Balde ko garɗa ɗo e yamirore musidɗo meɗen bi'ereɗo musidɗo am musidɗo men mo denduɗen bi'ereɗo docteur Oumar Sall docteur Sékou Oumar Sall musidɗo am o alhamdulillah mino weltino minonin yinno tawa ko enen joɗonno ɗo hande an musidɗo am Oumar Sall Sékou Oumar Sall kono noon koni Allah hoddiri golle ko puɗɗuɗa ko men ji'i fuɗi mawni ɓendi fuɗɗama ñamede ko ɗum woni gandal sabna si tawede neɗɗo andi yo andin a darima e andinde fuladu walla a darima e andinde windere Allah nde ɗum noon minen du'anoma hedennagal mo battiɗɗa ɗeɗo ɗe golle kala baɗɗo hen anniye moƴƴo e jungo waɗi hen tinnare waɗi hen feere waɗi hen jawdi waɗi hen anniye moƴƴo onon foof no poɗɗon ni min du'ima no Allah yoɓɓon moƴƴere ko ɓenni hen ko musidɓe julɓe joni enen kaybinaro heede banggal baajagol sukaɓe meɗen seeɗa ko raɓɓiɗi to heede banggal neediji ko ɗum min parano ɗo no mbimi ni enen gondiɗo directeur radio kabaruji e musidɗo meɗen Ceerno Alaji Issa Mbaalo enen ɗo gondi e makko enen parano noon radio kabaruji ɗi faala ɗo landade mo hoɗum mo wawara en wajade mo wawara ɗaldude bolonda o ɗo e banggal fi needi sukaɓe meɗen ɓe ɓay bon ɗo mo yaharro men kala bon andi hono hunde nde woniri e sayi mo gonɗen ko habbiriro heede banggal needi musidɓe julɓe no en paam needi ino sohli ɗum sukaɓe e mawɓe fof sukaɓe ino cohli needi ko mawɓe ɓe noon daroro e neegol sukaɓe beele ɓenin mbawa naftorde janggo gurdam maɓɓe e mangu maɓɓe ɓe dutto kala ɓe mbawa nafde jinnaɓe maɓɓe ɓe ko adi mawɓe ɓe goni jogiiɓe hononin ko waɗɗi e mumen ko fawiɓe ko
ko neede sukaaɓe ɓe tawa Europe yakkani ɓiɓɓe meɗen ɓe tawa waylani ɓe itta ɓe e ɗemgal o leñol sabuna enen gandi ko wi'ete leñol ko ɗemgal si tawede en jibiniga ɓiɓɓe men walla en gaddiga ɓiɓɓe men en gerima ha ɓe majji ɗemgal pular tawara on san en perdi ko ɗaɓɓanno ɗen ko sabna ɓe gonta leñol gongol ɗum noon toriɗen mawɓe men ɓe e dennagal jogiiɗo ɓiɗɗo yo en ne ɓiɓɓe men ɓe e diine ne iren ɓe kala famde ɗemgal meɗen ngal pour ha ɓiɓɓe men ɓe gona ɓiɓɓe leñol ɓe gona ɓiɓɓe julɓe ɓiɓɓe leñol sabu Allah subhanahu wa taala inonin wi'a yo dande ko e mon dandon ɓeygureji mon ɗi jeygol worino on bayle ko e moɗon ino tawa hen andinde ɓiɓɓe mum diine andinde ɓiɓɓe muɗum kadi hoore mum yani andinde ɓiɓɓe mum leñol mum baɗa ɓiɓɓe ma ɓe ko ɓiɓɓe leñol ɗum noon ko abbirirongal banggal musidɓe julɓe e menenin kaybina sukaɓe ɓe yoɓe bakkilo goro yo ko tawi ko e leñol muɗum ero ha wawa ɗemgal muɗum ngal tawa diine muɗum ɗe a wawa jangude arabore walla tubakore kala nde jangoyɗa taw a wawa ɗum firande musidɓe ma a wawat lebdude e musidɓe ma ñande jettiɗaro musidɓe ma tawere on ñanko a pullo yiɗi ko Amérique jibineɗa walla ko Guinée Bissau walla ko ga ɓe jibineɗa yo taw ana woni pullo ana woni julɗo ko ɗum gandu en ko ɗum tawɗen e tinno en he ɗum musidɓe julɓe hojomaji amen ɗi ko deeɗi sabna waktu futuro amen yoni menen paalano ɗum kadi menen bugino ɗo konngol to heede banggal musidɓe men rewɓe rewɓe jaafo musidɓe meɗen rewɓe gonɓe ndi leydi ɗo ɓe menenin on jaafno muñon bakkile gonon fulɓe gonon kadi julɓe tawa on baylani ko e moɗon wori arde moɗon gande ittu on e diina mon wori ittu on e leñol moɗon ko ɗum ɗo men joguino ko men jottinana on assalamu aleykum yo moƴƴere e jaam yo hubtu e dennagal nanoɗo radio kabaruji pular ɗo e Portugal ha e dennagal coɓɓuli aduna o foof ɗo jooɗi on yo min calmini on min calmini musidɗo meɗen puɗɗiɗo ɗum ɗo o ha Ousmane Mbaalo e dennagal nanoɗo ngoɗo radio on calminama jarama ceerno Alaji ceerno Issa Mbaalo nani ko ceerno Issa waji en ɗo ko mo jarama e ko ɗum wonno jokkodiral meɗen ngel ko argol lemnambo humpillanɗo hono mo woniri e laara ko ɗum ko ngol konngol mo wawa en ɗarande ɗo radio ɗo e ɗum noon awa ko waɗanno on jokkodiral ngal komin musidɗo moɗon Dieynabou Balde e mino ɗo wondi mo waynima ɗo mo wayno ɗo Cheikh Oumar Sall e Ousmane Mbaalo mo wayno on ɗo wonde ase garo ɗo mbo yahatro meɗen to e balɗe tari décembre mbo yahat si Allah jaaɓi han noon ta enen gondi e makko e enen lebda e makko jarama boy ceerno amen o jarama boy min beltima konngol ko ɗalanɗa men ɗo radio kabaruji ɗo ko awa ɗo no Allah waɗu jaaha e jaam moƴƴere jottuɗa tawa musidal ngal pi e jaam moƴƴere jarama boy bon salmina noon ɗo kala ceerno meɗen ɗo woni e nder aduna bon salmina ɗum mo limtani hay goro wara mo yejiroy ko piyu mo salmini none ceerno biyoɗo bimi wimi e bimami bon salmina musidal ngal piyo assalamu aleykum on jarama